लोकताक पात तारीब तुरेल सिंह पारसिद ताद्रिंगेदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिंह साननबा डोनर मिनिस्ट्री दा तक्सिलगनी हैना गवर्नर डॉक्टर नजमाए हेप्तुलाना फोंदोखरे महाराजा गंभीर सिंह लेखिदबगी चा मणिपुर मरिसुबा कुमोन थोरम पांगथोखरे लंगथबाल कांचीपुर लेबा गंभीर सिंह खुबम असे इंटरनेशनल लेवल की कंसल्टेंट का तानारगा संगलगनी हैना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे Boyamai Taki Bachahi Chani Marpumapan Surapagay in International Observation Committee on Boyamai Taba Kanglai Pang Nipura Suba Boyamai Taki Nising Thoram Pangto Kray. Amasu Manipuri ki Puthok Organic Pothok Singu Organic Manipur Haina Maming Thondana Pactogani Haina Horticulture and Soil Conservation Minister T.H. Shamkumana Pangto Mayam Bukurumzari Adam Ning Birabase Impact News Ni. I Bidyarani Timusamna, Bungja Sifabagi Mariba Pause, Miam the Pizari. Loktak Pata Tariba Turil Singna, Pat Asida, Tadringaida, Water Treatment Plant Sing Sananaba, Donor Ministry da Taksilagani Haina, Governor Dr. Nazma A. Heptulana, Fongdokre. Raj Bhavanda, Pomis Singu Unabada, Impact News na, Loktak Pat Kannanaba, Scientific Oibamong the Tabak Paikatnaba, Center to Taksin Balaira Brahina Hangbada, Governor Dr. Nazmana, Wafamasi Fongdor Kibani. Unabaduda, Governor Dr. Nazma Heptulana, Katana. March Tada, Prime Minister Narendra Modi na. Manipur University the Pangtokadaba, Indian Science Congress, Haudok Palakpada, Flying Dispensary Helicopter Sizanaduna, Ana Aek Puthok Pusinto Bugi Tabaksu, Haudok Piramnaba Hainakre. Imphal dagi Delhi da fauba flight lehaliba si gumna Mumbai, Chennai, Bangalore na chingba city singasu direct flight ke kuthangda Imphal ga samnahanaba Civil Aviation Ministry da su taksilamle haiki. Naharol Singa masa maromdom sale tanjaba ngamnabagidamak center da taknaduna lakhiba livelihood mission training su status da thuba matamda hauragani. Lamdamasigi culture ga sagonariba Sankritin gi matangda lecture pangthoklagani loinana Nobel laureate Singh su sarukyana bahai kre haina governor na makataki. Sewage which comes from these three rivers which feed into Loktak, they bring the sewage of the population into the lake. The treatment plant should be there for these three. That is the most important thing. And I will request the donor ministry under Swachh Bharat Abhiyan that they should fund it for us. Guwahati flight is extended to Imphal because there is no flight from Bombay here. We have to change the flight at Calcutta. If it happened for Delhi, it will happen. And the minister promised me that if there is more traffic load, then he may extend it to 3 days a week. Maharaja Gambhir Singh Laikidabagi cha Manipur Marisuba Kumon Thoram ngase Langthabal Kanchipur da leiba Maharaja Gambhir Singh Khubam da pangtokre. State Archaeology Department of Art and Culture Government of Manipur na Sinduna Pangthok Pathoramadуда, Chief Minister Nongthoman Birena, Politics Tawa Matamda Maribak Nungsikadabani, Maribak Amadi, Maribak Aduda Kundaminari Bamiambu Nungsidabami Emana, Maribak Yaifanaba, Kaidonunda Hotnari Haiki. Mahakna, Politics Tawa Matamda, Maribak Nungsidabami di Politics Tobirakanu Haiki. Mahakna Mkataraduna, Haiba Maharaja Gambhir Singh Kubamasi, Atuba Matamda, International level ki consultant amatanaraga sangat sagat pagi thabak paikhatlagani haiki. Thoramasida Art and Culture Minister L. Jayant Kumar Singh, CAF and PD Minister Karam Shyamamadi, Maroiba Minister Amadi MLA Kiana Sarukyaki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯨꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ we need a international level consultant ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ DPR ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ finance ꯗꯣ any source planning department ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ
ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯦ 13 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯁꯤ ꯐꯝꯗ ꯀꯔꯥꯝꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯀꯔꯥꯝꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯉꯥꯎꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯋꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯔꯤꯕ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯅꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯅꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ UPF ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯨ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1918ꯗꯒꯤ 1923 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯐꯥꯀꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ UPF ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ N. Rupachandranna ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯅꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕꯅ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯨ ꯇꯛꯊꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯅꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯨ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CIPNꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 234 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन पुया मई थाबा ICOP कंगलेपांग सिंधुना निफुरक सुबा पुया मई थाखिबगी निंगसिंग थौरम ngasi pangthokre Remember, Review, Revive for Love, Peace and Integrity haiba thimda ningsing thoramadu Palace Compound laiba Iboyama Sumang Lila Sanglenda pangthokibani thoramadu da athoiba mithunglen noikiba Manipur gi ningthau Maidingu leisem basana jawbuna phongdokkibada ningthau pamhaibagi haktak ta thokiba puya mai thabagi thodok asbuning singbagi maramdi puya haibasi Manipur gi oinadi kokleni masida tongan belam amadi hiramda ipai pusingna lausing kaya mathang iduna thambiramba knowledge ki power house du mai thadokibadagi ngasigi mirolna awaba amamba amadi khangdamana pik thallaba phibam amada laki pumnamaka sibu hawgalakliba naharol amadi mahairoi singda mamuttana khanghanba mathautai haiduna thoram si pangthokpani adubu puya mai thadokre haiduna waroba amadi ningdon pomduna leibagi matam natte puya mai thakibana maram oiraga miyamna thengnariba awabasi matau karamna kokhangadage haiba khanthaba changi asigumba phurup amabu mutkiba yana chathakiba thawong asi atopa nation amata da thoktabu oisunu haiba wafam su phongdokliduna lamdam asida khundariba phurup khudimak amatoina punsinduna manglomda changsinduna punna chawkhataba hotnaminasi haina phongdokhi thawramadugi nungi warol pibada ICOP gi convener moirang them naw khumana phongdokhibada puya haibasi lamdamasina haurak aidagi hauraga hiram kayada yumfam oiduna tak lamba matamdugi maichau mainau singi ahingba kokleni adubu puya mai thadokhraba matung laibak thiba thaudogasi midai national front na english sing amaga chamapan humdra mari dagi leptana ning sing thormasi pangthoktuna lakpani
थोरम असि पांगथोक्तुना लाक्पना मरम ओइरगा चिंगतम अनिगी मरक्ता हेना मरी चटसनहनबा हौरे ममी सामलुरबा इरोल इयेक लाइनिंग अमदि इनात योखत्तुना मालेमगी मांगदा चाउथोक्चबा ngamle हाइना फोंदोखी थोरम अदुगा मरी लेनना चिंगमी तमी खुदोल माना अमदि माइचौ निंगसिंग मनासु गुरु रुबेन मासंगबा अमदि इबेचाउबी मंगसा ताबमदा मथंगसिना खुसिनखी हाइबा मनासिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग तरा तरा अमदि सखंग चेना चिंगबा याउरी पांथोइबा थोरम असना कनागुंबा फुरुप अमदा कनागुंबा लाइनिंग अमदा येंगथीनबगी अदुगुंबगी वाखलोना पांथोकपा अखोगी थोरम नते हाइबि पुया मई थाग्रे हाइदना अखोई निंदोल पोमदना मदुदा अखोई वारुदना साउदना अखोई लैबगी मतम नत्रे अखोई थाग्रे हाइबसि खांगे अदु ओरगदी थाग्रब मतुंदा अखोई खुनायसिदा अखोई फुरुप असिदा अखोई लैबा असिदा मधुना पिरईबा अमांगबसिंग मधुना पिरईबा अखोई अवाबसिंग असि मतौ करमना मसि कोकदगे ओहनगदगे हाइबरोमना अखोई मयाम पुन्ना अखोई कोक थादबा अखोई वाखल खनबा पुन्ना सखनमिनब चंगी है लमदम असिदा ऑर्गेनिक फार्मिंग चाउखनहनबगी पांदमदा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसीना इंग्लिसिंग अनि तरा तरुक्ता मणिपुरदा ऑर्गेनिक फार्मिंग पाइखटपा हौख्रे Horticulture and Soil Conservation के Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region in Manipur हाइब मिशन असरी मखादा MOMA ना स्टेटस सिदा ऑर्गेनिक फार्मिंग चथबा हौरखिबनी फार्मर्स सिंगना थेंगनबा खुदोंग चादबा खुदिमक स्टेट हॉर्टिकल्चर नत्रगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंगा ताथोक तासिन तौनबा मथौ ताई हाइना हॉर्टिकल्चर एंड सोil कंजर्वेशन मिनिस्टर टी.एच. श्याम कुमार सिंगना फोंदोखरे मेजर खुलदा लेबा मिनिस्टर की क्वार्टर दा MOMA की कैलेंडर फोंबगी थौरमदा मिनिस्टर ना वाफम असे फोंदोखिबनी लोइनना मणिपुर की पोथोकपा ऑर्गेनिक की पोथोक सिंबु ऑर्गेनिक मणिपुर हाइना ममिंग थोंदुना पैक तौगनी हाइनसु मिनिस्टर ने मखा ताखी लोइनना लाकदौरिबा चाही सिंगदा मणिपुरदा ऑर्गेनिक की पोथोक सिंग मरांग काइना अमदि निंगथीना पुथोकपा ngamgani हाइबगी थाजबसु फोंदोकी थोरमदुदा ओइनाम कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA लाइश्रम राधा किशोर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर परुल मेहता अमदि MOMA की प्रोजेक्ट ऑफिसर देवदत्त शर्मसु सरक्याखी मणिपुर की तोान तोानब कम्युनिटी खुदिंगमक्ता अखोगी मिकु खुदिंग प्रजा की दमक लेप थबक चथरी हाइबा अदु ताकप कैलेंडर अदु फोंगमने प्रजा मयामना मणिपुर की लोमीसिंगना अचौ मतेंग अमा डिपार्टमेंट्सदा पांगबिरे अमसुम अदुगी पांगतोंसु लाई सिग मथा हेनसु पांगबिनबा हाइदुना डिपार्टमेंट की माइगैदगी मोमागी माइगैदगी अइना मयामदा अपील तौरी अदु मरुइना फार्मर्सना अपील तौरी अखोई मथंग चाहिदगादि अखोइना कनोसिंगजी प्रजासिंगसु अखोइना लोइम खांगेबसिति अखोइना फार्मर्सिंगजे अयामना होजे अखोइना गवर्नमेंट की साइडतसु अखोगी बार्मी कंपोस्ट si organic oiba barmi compost si semnaba kogi masi organic fertilizer semnaba kogi loan si people horane bisi All Manipur Progressive Farmers Association की कुनमा थोरक सुबामापो कुमोन थोरम पांगथोखरे कुमोन थोरम असगा मरी लेनना मणिपुर दा सनमिटलोन की तंगदु लैतादबा फिबम लौ सिंगु की पांबैना याइफा नुंगाइना हिंगनबगी लंबी थीबा अपुन बतुंगी लंबी हाइबे हिरमदा नुमित हुमनी चुमना चथगदबा लौमी सिंगी रेसिडेंशियल डिस्कशन प्रोग्राम हौदोखरे थोरम से डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की मतंग मखादा AMPFN सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टोरेट की डॉर्मेटरी हॉल दा पांगथोखिबनी मपोक कुमोनमदी खना नैनबा थोरम असगे थोइबा मिथुंग लेनोइखिबा काउ इम्फाल की वाइस चांसलर प्रोफेसर M प्रेमचितना strategies for doubling farmers income हाइबे हिरमदा वाफम थमखि महाकना फोंदोखिबदा लौमी की सिनफम असि वाई हाइबदी याय अदुबु सेंदोंग लेते हाइबदी लानगनी हाइखि लमदम असदा लौ सिंगुगी लमदा सेंथोक लंबी लेना माइ पाकना हिंगलिबा लौमी कया लैरिबा सिगी मतौ तमदुना लौमी सिंगना सेनमिटलोन फगतनबा होतनबा तंगाइ फदे इंग्लिश सिंगनी कोनिथोय फावगी मनुंगदा लेबा असकी लौमी सिंगी सेनमिटलोन असि डबल ओइनबा अमदी अवांग नोंपोक स्टेट सिंगदा अनिरक सुबा ग्रीन रेवोल्यूशन की इहौ लाकनबा प्राइम मिनिस्टर ने थमलिबा पांदम अखोई पुंबना मंगफाउननबा होनसे लौमी सिंगी दमक सेंटर दगी पिरकलिबा स्कीम कयागी mateंग लौदुना मदी अनोबा टेक्नोलॉजी सिजनदुना पोथोक मरांग काइना पुथोकनबा होतनगे हाइबेगी वाखलोंदा मांग थाना चंगसिन मिनसी हाइखि खना नैनबा थौरमसगा मरी लेनना मणिपुरदा चिंग अमसुंग तमगी सेनमिटलोनगी मरी हाइबे हिरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर CH प्रियरंजनना वाफम थमखि
लोइनना ngasigi thoram adu da saruk yakiba lawmi singi lawu singugi wakhalon amasung thengnarakpa awanungai singi matangda khana nainabagi thoram amsu pangthoki Manipur gumba apikpa landlocked area da nasai Manipur gi mapandagi koi sana thanaba hiram sing tholam sing se loina kana kusila pataraga de koi leijari bari view Manipur gi state ki si loina pa sakina Manipur gi yamna sothaba state am koi kani haidu wakhal wandu khanaga afan asi yamna marwai topic asida amit nishan nagadori expert yaung Sanjay Rabina Mihat ki thawdok tu January 8 Herozit na Supreme Court ta CBI na lawsin khraba mahak masana iba sasina ba khothong na bagi thawdok sing amasong hatok pikraba singi maming matha yawba diary ahum puthok khanbiyu haina affidavit thaba se thagat ningai ni haina Extrajudicial Execution Victim Families Association Manipur na phongdorakli Kwa kaithel da laiba Human Rights Alert ki office ta promise singa unabada ifam gi president Renu Takhelambamna Supreme Court na sasina ba khuthok na bagi thawdok mautrani thoi CBI da thigana ba order pirabasu thawdok tarama thoi khak FIR pan basi laibak thibani taseng ba case singa citizen bada CBI na thawai wawai dana thingta hale Supreme Court na mamang chahi December tha fawda case ki fall loisingani haibadu loisindre thawdok singa du thengtha handuna sasina ba khuthok na bagi thawdok ta laikhidrabagi imung manung sing kayamna wahan khidoino haina phongdoraki Herojitsu mahakna mi hat kiba thodok sing adugi chapchaba chairak phangjani adubu Supreme Court ta mahakna thangat kiba affidavit adugi damaktadi ivamna thagatli haina Renu na makhataki yamna thajad yam thajayeba Supreme Court ki order amani haina CBI da swam chawba ama sinabirakre aduga hatak ngarangi tang nipan gi hearing dana case tarama thoi kha FIR submit tawen haiba matamda khoi ta senganing bakai ngasi phawda khoi victim family am ta khoi ma mahak ma khoi mayong na wari sanaba ngamde diary du khatang puthora aga su haiba case ama ani ka genuine oiba case manga taruk tang mai pa aga su makhoi khara khatang prosecution oina dandi pi han badune ba khoina pambase mangon da order tawre ba haliba mayam je khoi gi achaw sang mayam khoi phaminaraga mangon da disgrace taw bi ba wahai ju haibi gan punna mahak pu puning thagot minaraga leiba ase achumba purakna bai damakta aduga Manipur ji ingna tamna santi la nei leina bai damakta khoi hona minasi haiba ase yasiga thamjage Imphal SKSP Kabit ke IPS samad additional SP Wumpam Kasar gi meeting makhada DSP CR Roni Mayeng Bamna luching batim amadi narcotics stingya pun bakhutpu mana yu madi beer gi bottle chama marfuma toy fagat pangam kre haiba yu sing asi soibam lekai Mary Leirak tigi morang them Rakesh Singh chahi kuntra manga pokpayam Sami Singh amadi lekai asimakta dagi Hayam Bobby Singh chahi kuntaruk apopale khidraba H Babu Singh dagi fagat pangam kibani Yu Singh adu da Kingfisher beer bottle humfu Chibok beer can kunmari Diablo beer can tarataruk Fort beer bottle nipan Blender Sprite whiskey bottle kunipan OC blue whiskey bottle kunmathoi amadi AC black whiskey bottle kunmari yauri MOBC Department of Minorities singi chawkha thoranga mari leinana thadarakpa yamlaba senfum kayagi kanaba minority miyam maroina minority Muslim singda ngasi fawba phanghandana lakli haibagi matangda Hiangthang Palak Youth Development Club ki member musung Palak ki miyamna punna wakat mifam ama phangkhre haina cherol amada khangalakli Mahairoi khunai gi yaifa thausil gi damak thabumani chumnai All India Students Federation AISF na chathagadaba poster campaign ngasidagi hawdokre Poster campaign asi Greater Imphal gi koi bidaleba park cinema hall amasung mahailoi sang singda chatharaba matung Manipur gi ching tam kachin koya yongna thabum ani asigi manungda chathanaba pandam thamli haina AISF ki state secretary Khundrak Pam Ramesor na phongdorakli ngasi BT Road laiba AISF ki loisang na pangthokiba campaign hawdokpagi thoram da sarukya ki state secretary Ramesor na Tungi yumbi oigadoriba mahairoi khunai asibu tinjang kaijang daba madi afaba lambi da khongda ba paujel pibo ina campaign asi chathabani campaign asigi manung channa slogan manga haibadi mahairoi singna nisagi ipaktagi lapthokpa school uniform set pa mahairoi singbu public park amdi cinema hall singda changbagi athingba thamba examination singda aranba pambai sizinadaba Neo-liberal economic policy ki mayokta lepminaba amadi school uniform amadi ID card matik chana paiba mahiroi singdagi transport fare asi chada yang khaidagi hena lawdaba haiba kholau sing yauri
खुनाई असगी तुंगी युम्बी कंजनबा AISF ना थांगजेलिबा खोंगफम असदा लेबाक मियामना सवगतपियु हाइना माहाकना फोंदोखी स्कूल की यूनिफॉर्म सेलकांदा कोई मैरोई खुनाई की मिंचत थी मोंग पब्लिक पार्क रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल दा चंगाकांदा कोई मैरोई खुनाई की मिंचत थी नव तौरीबसिजु कोई सिजु खुदक लेपीगदौनी क्लास 10 अमसुंग 12 की लाकदोरिबा कोई बोर्ड ना लौबा काउंसिल ना लौबा एग्जाम सिदा कोई परीक्षा दा अनफेयरमेंट सिजनबसि तौबिदनबा लोनेना छात्र सिंगदा कोई अनफेयरमेंट सिजनबिगनु हने एसएफ की माइकैदगी माइना अपील तौजगे यूनिफॉर्म सेट अदुगा लोनेना चप चाबा ID कार्ड पाइबा मैरोई सिंगदा कोई माना कोई चथोक चसिन तौबा कांदा कोई मागी फेयर मागी भाड़ा से कोई 50% कोई चाद यांखै तागदौनी हाइबा मा कोई ममांगदसो एसएम ना लौजरगसु लाई कोई सिजिमसो कोई कैंपेन जिगा मरी ना हुदोकनी Manipuri ihan han boina Film and Television Institute of India FTII Punem the Satyajit Ray Film and Television Institute SRFTI Kolkata da academic session listing ani tarani panda film amadi television gi mahai tamna bagidamak admission seminar ama lakliba January tarani thoigi nungthil pung omdagi manga fawba Manipur State Film Development Society Palace Gate ta pangthoklagani Institute Ania Sida Tamnabagidamak Lakliba February Tarani Panda Imphal Yauna Leba Asigi Center Kuntaruk the Pangtokadaba Joint Entrance Test Ki Matangda Khanghanna Bagidam Pandamda Seminar as Pangtopani Haina Manipur State Film Development Society na Cherolomada Khangalakli Manipur Gumba State Singdagi Entrance Test Asida Saruk Yabagi Chang Name Libasi Hengat Hannabagidamak FTII na Seminar Assistant Bani Seminar asi FTII gi Direction and Screenplay Writing ke Assistant Professor Sudipto Acharya na conduct togani hairi. Matang sida break amalawsage break ki matungda Pravesh Chanamisi gi matangda Manipur gi nupi luching bisingna Union Home Minister Rajnath Singha New Delhi da unakibagi pau amadi Manipur Somali gi tongan be ipau sing puduna lakchake Impact News po meeting ta dun lebi. Mayam bo mukhan taraw nokcheri bulletins ka makata ba pau mi am pisari. Pravesh Chanamisi gi matang dangasi lamdamasi gi imalu chingbis singa Union Home Minister Rajnath Singha New Delhi da unakre Union Home Minister Rajnath ka unabadu da Rajya Sabha gi MP Soriba BJP Manipur Pradesh ki President KSH Bhavananda Madi MLA Dr. Sapam Ranjan Su Sarukyaki Ima Singh aduna Pravesh Chanamisi ga mari leinana police na thiziliba sigi matang da hangkhibaga loinana case asi CBI da sinabina basu taksenki Union Home Minister na thaudok asigi matangda mahaki maikaidagi pangba yaba mateng pangani tha mari gi mamangda thokhiba thaudok haujik fawba police na karimata tawba ngamdaba sida nungaitaba phongdoki Ima Singh aduna Minister of State Home Affairs Kiren Rijiju gasu naki Ariba diesel amadi petrol gari singbu electric ki gari onthoktuna pollution control tawbada chawna mateng oina ba khongthang paikhat pa hore electric kit season aduna paikhat kadaba khongthang asigi demo level yore athuba matamda mai pakna miyamda fanghan bagi khudong chaba leina ba hotnagani haina CSIR Indian Institute of Petroleum ki senior scientist Robindro Lairan Lakpam na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singu unabada Robindro na Petrol amadi diesel gari season bagi chang wangkhalakpana air pollution thokhan bagi achoba machak ama oiri maikhu ka hena thokpa ariba gari singasi electric na chalhanduna miyoi bagi hakchang da soktana bagi pandamda chahi ani ahum gi mamang dagi electric kit develop tawna ba honarakhi hauzik demo level fawba yoba ngamlabanina commercial stage ki damak mang thana changsina ba honaragani haiki Thasigi hoki batareta kangnaba pau fangbadagi district police commando thawal amadi kuntaruk suba sam rifles na gari huran ba miyoi hum phare ba miyoi sing adudi assam dagi Muhammad Sabuddin chahi kuntra mari amadi Muhammad Lahazuddin Khan chahi kunmapan loinana Tripura dagi Muhammad Amir Khan chahi kuntaret ni hai ba miyoi ahum ase thawal hayalabu public ground manaktagi fabani loinana Muhammad Amir Khan gi matungina DI Tata registration number NL 0785551 Anauba machu amasu fagat pangamle haiba DI Tata se Dimapur dagi Rajkumar Kanu koba miyoyama dagi huralakpani haiba khangbangamle hiramasi matangda Thawal police station a case ma lokhat kibaga loinana tizin ba hokre haina police department ki PRO gi chairwola mana khangalakli
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारीपोक पुलिस स्टेशन कोनबा यारीपोक के क्रू खुलगी ग्वारोक चिंखोंगदा नुपी अमगी असीबा हक्चांग लेरमले इम्पैक्ट न्यूज़ ना फंगबा पाउदा असीबा हक्चांग अदु ngasi nungthil pung anirom taba matamda khul adugi angang singna football sanaba chatpada thengnarakibani hairi नुपी अमगी असीबा हक्चांग लेरे हाइबा पाउ फंगबदगी यारीपोक पुलिस स्टेशन की SDPO ना लुचिंगबा टीम अमा लाक्तुना येंगसिनखी पुलिस ना फोरेंसिक साइंस ता पाउ पिदुना फोरेंसिक साइंस की टीम अमा लाक्तुना हक्चांग अदु येंगसिनखी पुमथाबा हौरबा हक्चांग अदुदा इमोइनु होटल रूम नंबर 11 थाबा सोमा यावरंखी हक्चांग अदु मसक ममिंग खंगदोकनबा जेनिम्स की मोक्ता थमलगनी हाइरी अमरोमदंगसी अयुक पुंग तरेट लोम ताबदा DM कॉलेज कैंपस की फेंसिंग मनाक अदुगा तांखुल बैप्टिस्ट चर्च दुलालेन गिना हेक मायोक नबदा सखंगदबा असी भागचांग मलेरमले हाई भागचांग असी पोस्टमार्टम तौनबा अमति मसक खंगदोकनबगिदमक रिम्स की मोक्ट थमली हाई भागचांग असी लागलबा जनवरी 12 फाउबदा कना अमतना क्लेम तौरक्ट्रबदी लोगी मतुंगिना लेंगाकना रोइबा मथौ मंगम पांगथोखरगनी हाइना इम्फाल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज न थोकप चेरोल अमदा खंगलकली हाइबा म्यूसी फुट 5 इंची अमरोम वांगी मी ngौवी मसा पाई समुई कोई खाई लेबाक मचुगी फुरिट खुदांग चोनबी अमदी अंगौबा मचुगी कॉर्ड्रॉय जैकेट लिटली हाइरी इम्फाल कॉलेज की महिरोई अनी अमसुंग थंबाल मरी कॉलेज की महिरोई अमगा था असगी हौखिबा तरेत्ता बिष्णुपुर कैथेलदा सम कक्के तौरिंगैदा बिष्णुपुर पुलिस की टीम अमना फादुना पुरगा फूड चैबगी थवोंग चथबिरकपा अमसुंग मराल कया सिजनबबु कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेना यानिंगदबा फोंगदोरकली महिरोई लुबस्ती की चेरोल अमगी मतुंगिना थौदोगदु चथकिबा बिष्णुपुर पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर अमसुंग सब इंस्पेक्टर बु चीफ मिनिस्टर न लोगी मतुंगिना सस्पेंड तौबियो हाइरकली वांजिंग तुरेलदा टाटा गाड़ी सिंह तत्तना थौजिनबा मरमना तुरेल असि अनैबा इसिंग ओइना चेले हाइना लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिलकली हैरोक ममांग चिंगदगी चेंथरक्तुना हैरोक वांजिंग लमदिंग संगायुमफम अमदी तेंथा फाउदुना चेलिबा मियामना वांजिंग तुरेल हाइना खंगनरिबा तुरेल असि अनैबा इसिंग ओइना चेनबा मरमना मियामना खुदोंचादबा कया मायोकनरे हाइना लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन न थमलकली निंथम थागी मतमदा अरुबा अफबई सिंह चेनगदबा तुरेलसदा असंबा लंबी थीरबनी हाइदुना टाटा शक्तिमान चिंबा अचौबा गाड़ी सिंह तत्तना थौजिनबा मरमना तुरेल सिंह नैहन्नबगी मचा अमा ओइरी हाइनसु वेलफेयर एसोसिएशन असिना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिलकली चलिबा चाही असगी फेब्रुवरी 10 नेपाल की काठमांडू पांथोकदबा 13 सुब दलित साहित्य के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 की थौरमदा तोंगान तोंगान हिरम सिंह हैथोई सिंथोइबा सिंथानिंगाई ओइबा थबक थौरम तौरिबा सिंदगी मालेमना सखंगनरबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल थाकी अखनबा मना पीनबगिदमक दलित साहित्य एकेडमी मणिपुर की खुथांगदा थवायावबा मियोय सिंदगी चलिबा जनवरी की तांग 10 फाउबदा एप्लीकेशन कौरी इसागी सखंगचे यावरबा बायोडेटा अमदी पासपोर्ट फोटो अनिगा लोइनना एकेडमी असगी लोइसंगद नत्रगा दलित साहित्य एकेडमी @gmail.com दा थाजिलकपा यागनी हाइना दलित साहित्य एकेडमी मणिपुर न थोकपा चेरोल अमना खंगलकली कोलकाता की बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम दा था असगी तांग 13 फाउबा चथगदबा ईस्टर्न इंडिया साइंस इंजीनियरिंग फेयर दा मणिपुर की मियोय 13 न साब टीम अमा सरुक याख्रे साइंस इंजीनियरिंग फेयर से सरुक यारिबा मणिपुर की टीम अदु मणिपुर साइंस प्रमोशन के एडिशनल डायरेक्टर तेनेडी अमदी ओ मोहिंद्रो न लुचिंगली फेयर असिदा मणिपुर की सरुक यारिबा साइंस मॉडल एग्जिबिटर 15 ना मखोय मखोय न पुथोकपा मॉडल सिंह उतली चाही तरे खुंताकपा मतमदा मणिपुर की निंगतंबा हंजिन हनबदा चौब थौदांग लौखिबा महाराज गंभीर सिंह लेखिदबगी चाम 94 सुबनिंग सिंह थौरम थौबालदसु पीस एंड फ्रीडम एकेडमी थौबाल अमसुंग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पुनः सिंधुना पीस एंड फ्रीडम एकेडमी के हॉल पांगथोखरे ngasi thauram adu da sarug yakhiba singna laikhidraba महाराज गंभीर सिंह की फोटो दा laikat ki amasung mahaki punsigi maramda naina warol pikhi
ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯊꯧꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯜ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯂꯣꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯨꯠꯂꯨꯔꯕ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯂꯨꯔꯕ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯌꯨꯝꯕꯥꯂꯣꯟ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ RBSK Seize Children Heartbeat की अहुमसुब फेस्टा डिवाइस क्लोजर तरेट माई पाकना पांगथोखरे। RBSK की स्पॉन्सर मदे पेशेंट सिंगना सेल खरा पुथोक्तुना अहानबा फेस्टा पेशेंट तरादा डिवाइस क्लोजर तरामाथोय दुगा निसुब फेस्टा डिवाइस क्लोजर तरामरी तौखिबनी। मरीसुब फेसु लाखलिबा फेब्रुवारी 9 13 फाव पांगथोक्लगनी हाइरी। हौजिक सानबगी पाउदा कुंट्रा मरीसुबा मैन स्टेट पोलो टूर्नामेंट टेक्चम पोलो क्लब CRPF पोलो टीम अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो क्लब टीम B क्वार्टर फाइनल चंगबंगमख्रे। सगोल कंसी सगोल कांजे योखत्सी मपाल कांजेबुंग सेमगत्सी हाइबा वाखलोंदा ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन सिंधुना ngasi मपाल कांजेबुंग दा सानखिबा अहानबा मैच ता टेक्चम पोलो क्लब की सानरोय एमनी हारना पांजल तरुक एस रंजित पांजल अहम केच टोमी पांजल अनी ओडीजे पांजल अमग चंदुना मैराबा पोलो क्लब पांजल 12 अमदा यामना लाक्चन माइथीबा पीबा ngमखी। टूर्नामेंट असिदगी मपान थोखरबा मैराबा पोलो क्लब के मतंगाइबा पांजल अदुना टी अमित कुमार चनखी। पोलो टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा निसबा मैच तना CRPF पोलो टीम ना पैराडाइज पोलो क्लब टीम वांखैबु पांजल 3-5 दा माइथीबा पीबा ngमखी। टूर्नामेंट असिगी क्वार्टर फाइनल चंखरबा CRPF पोलो टीम ग सानोर एशिया मानंदना पांजल अहम ओ समर्जिन पांजल अनी अदुगा WDK न पांजल अम चनखी। अदुगा टूर्नामेंट असिगी मपान थोखरबा पैराडाइज क्लब पोलो टीम वांखैगी पांजल 5 अदुना B शांति कुमार अमदी एन दिलीप अनी न पांजल अनी अनी अदुगा AK बोम चाना पांजल अम चनखी। चथरकलिबा पोलो टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा हुमसुब मैच ता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो क्लब टीम B के सानरोय M जवान पांजल 3 H अबुंग खुमन पांजल अनी अदुगा KH नोंगपोंगानबा मसों ओ सुरेश अनीना पांजल अममंग चंदुना इबुदौ मार्जिंग खुबम कनबलुप हैंगांगबु पांजल 13 दा माइथीबा पीखी। मैच असिदा माइथी हौरबा इबुदौ मार्जिंग खुबम कनबलुप हैंगांगी पांजल 3 अदुगी मनुंगदा TH रंजन पांजल अनी अमदी TH भोरो न पांजल अम चनखी। ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन सिनुना चथरिबा पोलो टूर्नामेंट असिदा पोलो टीम 15 ना नॉकआउट बेसिसता अकनबा लंबा तौनरी। हयेंग टूर्नामेंट असिगी मखाताबा मैच हम सानरकनी। अहान बहिबोक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फोर्स खेट्रिगांव मदी मॉडल क्लब चिंगा मखा अनी माई पाखरे। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग मखादा लंगथबाल स्पोर्टिंग क्लब न सिंधुना ngasi अयुक लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड सानखिबा टूर्नामेंट असिगे अमसुबा लीग मैच अमदा फोर्स खेट्रिगांव न टॉस कमदुना फील्डिंग हाना साननबा वारिप लौखी। मैच असिगे अहानबा इनिंग्स सानखिबा KIYC खेट्री रिलना अपिबा ओवर कुंदा विकेट 9 तुरगा सुमनगी रन 9 खक लौबा ngमखी। इनिंग्स सिदा KIYC खेट्री इरिल की बैट्समैन किंगसन बॉल 53 रन 93 लौखी। मैच असिगे अनिसुबा इनिंग्स सानखिबा फोर्स खेट्रिगांवना पीबा ओवर यौदना ओवर 13 गा बॉल अमदा विकेट अमखक तुरगा माई पाकपगी रन 93 अदु लौबा ngमखी। इनिंग्स असिदा फोर्स खेट्रिगांव की बैट्समैन जलील न रन 93 लौखी। मैच असिगे मैन ऑफ द मैच ना विकेट मरी लौरगा रन 13 खक पीखिबा फोर्स खेट्रिगांव की बॉलर खुरसित न ताखी। क्रिकेट टूर्नामेंट असिगे ngasi nungthil sanakhiba marisuba match dana model club chingam khana toss kamduna batting hana sanakhibada innings adugi apiba over kunda wicket 10 mak turaga run chama subna ahum lawki। innings asida model club chingam khage batsman kiranjit na ball 39 da run 9 lawbangamki। masigi pakumdani suba innings sanakhiba TCM DC thongjuna over 18 ga ball amada wicket loina turaga subna gi run हुमफुमरी खकलौदना मैच असी रन 35 दा माइथीबा नंखी। मैच असिदा मॉडल क्लब चिंगामखा की बॉलर चिरंजीवी न विकेट 5 लौदना मैन ऑफ द मैच ताखी। चथरिबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट्स दा क्रिकेट टीम कुन माथोइना सरुक यारी। टूर्नामेंट असिगी मखाताबा लीग मैच अनि थासगी 13 दा सानरगनी। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी नॉर्थ ईस्ट जोन क्वालिफाइंग राउंड मणिपुर माई पाखरे। मिजोराम की आइजोल असम अरुणाचल प्रदेश मिजोराम त्रिपुरा मेघालय मणिपुर याउना
फुटबॉल टीम तरुकना सरक्यादुना सानबा हौकिबा फुटबॉल चैंपियनशिप असिगी ngasi sanakhiba ग्रुप बी गी अहानबा लेग मैच अमदा मणिपुर गी सानारोय जेरी पुलामते एम अबोय अमसुंग एनजी नाउचा अहुमना मैच असिगी तरा मापन अमदी हुमफुमाथोय सुबा मिनिट सिंगदा पांजल अममम चंदुना त्रिपुरा बु पांजल अहुम सिनोदा माइथिबा पिबंगम खिबगा लोइनना था असिगी तरा हुमदोयदा मणिपुर अमदी मेघालय अनिना लंबा तौनरगनी हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन गे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी गे चेरोल अमना खंगलकली LLK Karam Mapan Suba Stalable Mairembam Ravichandra Memorial Football Tournament की फाइनल चंखरे ngasi sanaki bahan ba semi final da LLK Karam gi sanori Premjina match asigi manga amadi kuntaret suba minute singda panjal ani aduga Mahesh Channa match ki kunithoi suba minute ta panjal ma chankhra matung RFC khamnam ler ki sanaroi thangjana match asigi kuntra ni thoem sungyang khai suba minute singda panjal ani aduga Sushilna kuntra taret suba minute ta panjal ma ga chanduna match asida mayok nariba team animakna match asigi apiba matam da panjal ahum chanaduna match asi draw oikhi adubu tournament asigi chana kanglon gi matungina kicks from penalty mark sanaduna match asigi akapo gi live clip namada LLK Karamna panjal mari aduga RFC khamnam leirakna panjal ahum khak chanduna match asi LLK Karamna RFC khamnam leirak panjal taret taruk tamaiti ba piram laga chatharakli ba football tournament sig final changbangam ki M Ravichandra Memorial Trust Kyamgai Makhale kaina sinuna the Kyamgai Ideal High School gi sanabungda knockout basis chathariba football tournament asida team kun humdoina sarkyari Hayeng tournament sig ani suba semi final da LT Fightinga amadi KM LDO Kyamgai Muslim anina akan balamba taunaragani Ahom Suba Imam Anisang Memorial Stalable Forest Side Mini Boys under 35 kg football tournament ALL Team A Uripok Sorbon Tingal Mai Pakre FIFA Under 17 World Cup Kisanori Boris Thangjam Amadi Kumanthem Ningthoingamba Anina Ahanwoina Football Sanaba Horakiba Rising Knowledge Club Koyathong Kisanabungda ngasi sanakiba tournament asigi Ahan Balik match ta ALL Team A Uripok Sorbon Tingal Amadi KSYC Khurai Sajor Lekai Anina match asimai paktaba yade haina akan balamba taunikiba match asigi kuntra mapan suba minita ALL Team A Uripok Sorbon Tingal Sanaroi Emberlin Chankiba matangai ba panjaladuna KSYC Khurai Sajor Lekai bu panjal amasinoda maithiba pibangamki Chatharakliba football tournament asigi ngasi sanagadaba ni suba match aduda PYDA luang samam sanaba laktabadagi match asi United Uripok FC Uripok Sorbon Tingal na walkover fangkre Yengkhom Sanjib ki sendang makhada Rising Knowledge Club Koyathong na sinduna club asigi sanabungda chathariba football tournament sida football team taranipa na sarukyari hayeng tournament asigi makhata baling match ani sanaragani Numid Humni Chumna Chathagadaba Kuntaruk Suba Annual Sports Cum Literary Meet ngasi Manipur State Disaster Management Authority ki Vice Chairman Adim Panmaina Hudokre Kangpokpi District ki Manung Chanalaiba Nungsai Chiru Ground da Nungsai Chiru Youth Welfare Association and Sinonong Pangthukpa Sports Meet Cum Literary Meet Hudokpa ki Thoramadu da Sarya ki ba Adim Panmaina Chiru Furup ase Santi Pamba Kanglup ama oibana Manipur da laklaga lekhibani Taitharol Kumbabagi page Kuntarukta Chiru ase ariba Manipur ki Furup amani haina irami Maramasina Chiru Kanglup ase to palamdam ginatti haina mahakna miyam phongdoki Thoramadu North East India Chiru Union ki President PH Areng Jatak CD Larner Thang retired Indian Army Amadia Taima Sagnai Mamiyo Kyasu Sarukyaki ngasi Annual Sports Cum Literary Meet Hudokpagi match na Manipur State Disaster Management Sports Team Amadi Chiru Welfare Union ga match sanaki Tug War Federation of India ki lamjing makhada pangthokadaba kuntra suba Senior National Tug War Championship 2018 January ki tang tara mari dagi tara taret fawba Guru Tegh Bahadur Punjab ta pangthokadaba championship asit saruk yaruna bagi damak Manipur Tug War Association ki sanore amasung official kuntra ni thoi ngasi ayuk Imphal thadokre Arobeda bulletin sigi headlines amhana miyam da thamchake Loktak Pat Tariba Turel Singna Parasida Tartime the water treatment plant Sing Sana Badona Ministry the Taksilagani Hana Governor Dr. Nazma Ehepulana from Dokre.
महाराज गंभीर सिंह लेखिदबगी चामनी मरफू मरी सुबह कुमोन थौरम पांगथोखरे लंगथबाल कांचीपुर लेब गंभीर सिंह की खुबम से इंटरनेशनल लेवल की कंसल्टेंट तानारगा संगलगनी हाना चीफ मिनिस्टर ने फोंदोखरे पुयामई थाखिब चाही चनी मरफू मापन सुरक्पगी रोइनना इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन पुयामई थाबा कांगलेपांग नि पुरक्सुबा पुयामई थाखिबगी निसिंग थौरम पांगथोखरे मणिपुर की पुथोक ऑर्गेनिक की पोथोक सिंह ऑर्गेनिक मणिपुर है ममिंग थोनना पैक तौगनी है हॉर्टिकल्चर एंड सोil कंजर्वेशन मिनिस्टर टी एच श्याम कुमार फोंदोखरे